Kua puta ētahi te tauranga e mea ana kei te whakapōhaere ngā kura o te motu. Nō reira, ko te Māori te take i pēnei ai, he aha rānei ngā pāanga o tēnei take ki te tiriti o Waitangi. Kei te parauri haere ngā kura o te motu. In the central north region, which is north of Turangi, south of the Bombay Hills, cutting across to Hawke's Bay, the number of Māori students is almost 40%. And so this is giving us a really different picture of what the future generations of New Zealanders are like. And these... Me ukui ngā whakaaro tua ukiuki ki roto i ngā kura auraki te karanga a ngā mahita i roto i auaru maako, kia puare ngā tatau o te ao mātauranga ki ngā ako ngā Māori. I me rere ki kā tika ki te tia ki ngā akonga no ngā iwi katoa te ao ni. Ka re tae te takahi te huarahi, ko takahia i ngā wā umua, no te mea kei te rere ki haere ngā kura no reira ai, me rere ki kā tika. Ko te inoia te toihau o te tari tika tangata, me anga te titiro o Aotearoa whānui ki te whakatika-tika, i e tehi o ngā take whakahāwea a iwi. And these kids are starting to spill out into the workforce. They are starting to spill out, hopefully, into further education. But if we don't actually deal with some of the issues in New Zealand, they'll be spilling onto the Boeings and Airbuses heading for Sydney. E ko wiriwiri ana ngā matimati o ngā mahita Māori. He a wanga, nā te mea mehe mea ka titiro koe ki etahi atu rangahau. E mea ana ngā rangahau nei, kāre ngā ako ngā Māori e eke ana ki ngā taimata i roto i ngā kura auraki. He rawe te pikinga ake o ngā ako ngā Māori, hoi toko whia o rātau e eke ana ki te tihi o te maha tauranga. Pōtaka maipi, te karere.